Tibiyag sana nalaka, nga madalata ti pag-asa no adati agdingeg kinagyaman. Ti Masakbayan Radio, dito'y tayo agbinadang agsinaranay a pusong Ilocano. Adda akon lola, agmano ak? Kasya na ka ti Diyos apok. Kumusta nga iti panagadal mo? Nasayat mo't lola. Da kayo ngay, kumusta tinagmalamakadayo dito'y balay? Mayat apok. Ay imay itay ninida dito'y balay. Imay nakis istorya. Asin na anida, apong? Diyay ngay karuba tayo di talaod. Ni nga iantim anida. Hunggayam. Di kanayon nga umay mangyag iti kompormi dito'y balay. Nakasingsingpot dayjay, saan ka di, lola? Wen apok, saan na makaliplipat dayjay. Kanayon nga da umay na ito dito'y balay. Nang runa no adapasken iti balay da. Nasingpot kayong mat ngamin, lola. Iso kaya't na kayo mat nantinida. Uray si kamot apok. Tunggal umay dito'y, kanayon na kaadamdamagan. No kumusta ka kanaw? Bayan nyo, lola. Tama panak to agyaman kadagitit-itid na kada tayo. Rumbang laeng apok, nakababain. Kanayon nga da itid na. Tunggal umay dito'y balay. Narabian ka manen asimangpet nante. Sapay nakainom ka manen. Pasensya kayo, nanang. Nag-awis nga min may sa akaw po sinakal pasanti trabaho me. Nangan ka ka din. Nalpasan, nanang. Konforme akin kinan mi. Kabayatan niya giinom kaming agkakaopisinaan. Sa bagay, Sabado inton bigat. Awan trabaho yaw. Isa mabalinlat amala daw ka makareeng. Pod na dayta, nanang. Nasaya at ma, tapno ba'y pasyar mo mat ni Roy. Nabayagan na padpadaanan dayta dya anak mo. Awan panawon ko iti pasyar-pasyar, nanang. Amo yung mat dayta. Apay, anak ko. Agingga ka di ita. Kat di mo pa'y lanalipatan tinapasabak iti day di Lydia. Nabayagan na pimbusay day di asawam. Diyay laangan anak yu tinabati. Iso ko mga rod ti pangibukbukam iti panawon mo. Makitan to, nanang. Nawawan ti asikasukin ton bigat. Alagid din, yung kaya ginanantan Rabi una yan. Siya kung di makamamangidap to iti silaw. Napuyatan kayo manen. Loto ya pamigatan tayo, lola. Ay, siyempre mo't aapok. Kakaiso na nga awan sa rekyo ita nga agama. Iso masapul nga agbusog kayo. Ayun gayam, Sabado ita. Lola, anya ka din nga oras sa simangpot ni tatang iti Rabi. Jakon na uray, tagtuglupak una yan. Rabiin, idi simangpot apok. Ada kanupay na panan na. Nakainom ka di manan, lola? Ay katkas iti sigod aapok. At dapay ay nagbaliwan na. Ay, apay nga tatong galagawid ni tatang kat nakainom, lola? Ang mga nanya ti mapasamak kenkwana, gapoy ti kaiinom na iti arak. Nagtangkan mat ngamin ti ulo na apok. Naminado binagaak ngam dinak mo ti kaskaso. Apay ano adda dito'y balay? Dinak pa'y kasarita. Ha? Kadaawan sir ko iti pagkadalan, kan awan trabaho na ti panagranami dito'y balay. Dinak pa'y kasarita ni tatang. Ay, kwa, apo. Di mo latan ikaskaso di amam. Amang ano adula ti pakakumikuman na. Nga ta, lola? Wen, Roy. Iso adi mo latan pampanunutan ti kas di mapaspasamak. Amo matan apo.
No mangup opisina ka, ado ti pakakumikumam, ado tinas ka na panunutem. Iso siguro akas jay amam. Lola, sa bagay. Ay, amo yun, Lola. Pakaragsak ako na yan, nadapang ibaunan kanyak ni tatang. Taday talang tigundaway akasarita nak. Inton kwan, saan man nanyag tagtagari? Roy apo, basta kasarsaritam latan. Si kanti umasidag kan kwa na, no kasday nga adda dito'y balay, kan saan nga agsasao. Uwan, Lola, kasta talaga ti aramidag. Domingo ita, apay adi mo mapanipasyar di anak mo. Ingkay makimisa, saka ito agpasyar. Diyak kaya terumwar nanang, kayat ko taginan na. Ay, kanayon mo takas ti rason mo, tunggal adda ibagak maipapanken ni Roy. Nakadkadlaw, adi mo kayat ti kaadda ni Roy itibyak mo. Nanang. Apay, aging gakadi ita kat di pa'y nagbaliw ti riknam ken kwa na. Amoyo ti makagapo nanang. Kasano ko maamapunas na ito arikrik na ek. Ngamawan basol, jay ubi. Pimusay ti asawak gapukan kuana nanang. No saan na gapukan kuana? Si bibiyag pa'y kumanilidya. Ay, apay, basol ayan ni Roy no pimusay day di Lydia nagpasngay. Panunutom kumanante. Tunggal agpasngay ti may sa babae. Risgo ti kagubgubal na. Kaya rigan na nga adda ti may saasaka na itingarab ti tanem kadagita agundaway. Kat naglawag ti imbaga idi ti doktor kadata. Ngimato ti presyon day di Lydia kabayatan ti panagpasngay na. Kat dayta ti di na nalasatan. Di mo ka di maklon dayta. Apay adya ubing ti pabasulam. Nanang, maawatan niyo kumamot nga inaklon ko ni Roy. Nga oray saan asyak ti pudno nga amana. Nante. Amuyo mo't saan ka di? Day di asawa kat nagbali na biktima ti mananggun daway a tao. Nagsikog. Ngam inaklon ko ti napasamak. Tay ayatak day di Lydia. Ngam ti jak maaklon. Apay at tipay bunga dyan manangalilaw alalaki ti nagbiag. Apay asaan ani Lydia? Diyos ko, nante, anak ko. Mangmangag mo ka diti bagbagam. Agbasbasol ka iti kastangar aramidem. No si bibiyag pa ikumaday di Lydia, sigurado adi na magustuhan ti kasta at trato mi iti anak na. No si bibiyag day di Lydia, nalabit sa anak akastoy nga ore adda day dyan nga ubing nanang. Isasandak mo't siguro ang mapabasol no nadagsen man tiriknak kan kuana. Ipatpatag na kaunay ni Roy, nante. Katmadmadlaw nanti saan anasaya at apan nakilangan mo kan kuana. Sapay ko ma, tagbaliw tumutla ang tiriknam para kan ni Roy. Nagkalay sa day dinanang ko, kan tinabangunak nga ama. Masikog idinti inak, manang Emmy. Biktima ti mananggundaway a tao ti inak, ngem inkalay sa latta ni tatang. Intakder na ti dayaw ti inak, ngem daksang gasat,
taapaman nga impas nga inak, pimusay day dinanang. Siyak nga rod tinabati iti puder da tatang ko ken ni Lolak. Ni Lolak ti kadwa na anang padakkel ken nang tarabay kanyak, iti likudan tinalaos agura na. Gaputa siyak kano ti makagapo no apay apimusay day dinanang. Ipapaimot ket di tinabangunak nga ama dagiti kasapulak ngem agpatinggalaengan dita. Jak pulos marik na anapategak ken kuana. Ket iti na minsan adto yung timpa-timplayo kape. Sige, iti sumlatan di talamisita. Aywan, adda tinapay aginatang ni Lola tatang. Kaya't mo tayalaan ka? Oras siyak ngamin, kaya't kumutimangan iti tinapay. Agiddantan nga agmerienda tatang. Apay, asino tinagkuna kaya't kakagiddan nga agmerienda? Ha? Kaya't ko lang timakilang lang kada kayong agmerienda tatang. Mailiwak namin una yun kada kayo. Adula amin nga mom. Ha? Ala, pumanaw ka dito itadar aramidag. Diyak kayo ti may istorbo. Agmerienda ka asiksika. Tatang? Anya pa'y lati mutmut talungam dita. Pumanaw ka na. Uwan tatang. Sige, panawan kayo pa'y. Apayakas tititrato kanyak ni tatang. Talagang atasanak ka na patagkan ko na. Ngam saan? Amo ka na bannog lang ni tatang. Gapoy ti trabaho na. Napatagak ka ni tatang. Sigurado day ta. Iso sana rin bang nagpailuyo sa kitiriknak. Sana rin bang nagsangitak. Awan kinapod no ti pampanunutak. Asana ka na patagitamag. Nabannog lang ni tatang. Wen, nabannog lang. Isa na podot ti ulo na. Aramidom dito Roy. Ni, agmermerienda kamot gayam. Owen Antinida. Apay asaan nga dyan balayo ti pagmeriendaam. Sana yang awan serot ita ni tatang mo. Awan anti. Ngam di na kano kaya ti maisturbo. Isa pinapanaw nak. Ken awan mo't ijin ni Lolak. Ada na panan na. Iso ngay mayak langan dito istor. Pang-urayak ka ni Lola. Ay na, kaasi ka mo't ngarod no kasta. Ala, kaduaan ka ngarod na agmerienda. Uray siyak, mabisinak mo't-ten. Agyaman na kanti. Naimbag ka pa'y tada oras mo sumango kanyak. Ngam ni tatang ko, awan. Kasla kay kayat na pa'y tagmay-may sa, ngam ti makisarsarita kanyak. Amangan no nabannog laang di amam. Si kalatan ti mang paspasensya kan ko na. Kastamot tar aramida kanti. Ngam apay nga ta kasla kaguranak ni tatang. Kasla dinak makit kita. Ada nga tabasol ko kan kuana, anti. Awan ti basol mo, Roy. Uray kitam. Agbaliw tumutla ang titrato kan ni tatang mo. Sapay la kong mga ruta kastang agpaiso, anti Nida. Ngamin, ipatpatag ko unay ni tatang. Ado ti kayat ko ngay baga kan kuana. Ngam awan kundaway ko amang ibaga. Kasta ka di. Kas kumaitian niya. Kaya't ko ngay baga kan kuana patpat ka kunay. Kaya't ko tagyaman kan kuana. Ta ipapain na ti amin nakasapulak nga gadadal. Diyak maibaga day ta.
Tadinak mo't ngamin kaya't akasar sarita. Pagtasin mangpot kayong tatang. Abay, ang nakaring ka pa ilan. Di mo kunaan nga, inar-oray lang. Kasatangarod tatang. Amangan ngamin numabisin kayo sa mangpot. Isa ako nakin ni Lola, siya akong timanguray kada kayo. Inak pa'y sagana ti kanan nyo, tata. Diyan kaya din mga maulaw. Ha? Ano? Ay, mabit lang, tatang. Tapos sibayin kayo. Itugaw nyo pa'y laang. Amangan numatumba kayo na ipilit nyo timagnama pa rin silid nyo. Maulaw. Talaga. Atay ta, may patugaw kayon. Mabit lang, tatang, ha? Mga laki ti pang banyos ko kada kayo. Tapno makaginawak. Ha? Ala? Nakaturog matan ni tatang. Apaman anay patugaw ko dito sofa. Kunana maulaw. Nakaturog matan. Sana balik. Banyusak lata. Tapno makaginawa. Kalpasan na. Mga laki iti uliskan pungan na. Dito ilatan sa paa maturog. Tadyak mat kabailan nga yakar iti silid na. Nagsakit tulog. Nasayaan ta nakariing kan. Nalaus ka no ti Bartek mo asim mangpot idirabe kuna ni Roy. Nagado nga minti na inom medyo balay ti kaupis sinaak nanang. Jack pa'y nga rudan malagit no kasano nakaawid ak idirabe. Ni dituyak mo't gaya man sofa naturog nanang. Wen, tanalaus kat nga rod ti Bartek mo. Dandani di ka makakunail. Kat ni Roy tinagas asikaso kan ka. Di nakmatrineeng tapno natulungak kuma. Anya? Binanyusan na ka, sana kanto inyalaan iti ulas kan pungan mo. Amangan ka no malamiisan ka kat agsakit ka pa'y. Tatang, at iti napudo ta kape mo. Umigop kan, tapno mapudutan ti rusok mo. Mala, inumumunday ta kape at tinimpla ti anak mo. Roy apok, umunakan nga agar mo Sara. Adapay sarat mo di pagadalan, amangan numaladaw ka. Lola, sige nga ro tatang, inak agar mo saran. Makitam, no kasano ti panangasikaso kan ka ni Roy. Saan ka kadi amabain kan kuana? Nagubing paylaeng, ngam amuna kan ataripatwen. Sana kasken ka, aday talabalikog apa nagpampanunot mo ti pagturturayam. Iso asaan mo ang maipatag ni Roy. Nanang. Sapay kumata saan pa'y analadaw ti amin, nante. Agbalbaliw kan. Agingga asaan pa'y anaduktalan ni Roy ti kinapudno. Asaan na ka apudpudno nga ama. Amangan nuguraan na ka iti kastaunay. No bilang maamuan na ti pudno. Gapo iti naalas at ratum kankwana. Sid ti marikriknak,
asaan a panangipatag kanyak tinabangunak nga ama. Ken iti di na panangikaskaso kanyak, inaramid ko lat ti pagrebengak kas anak, manang Emmy. Jak pulos na gimula iti sakit tinakam ken kuana. Ngam adda dagiti gundaway a masipsiputak, akit kitaan nak ni tatang. Jak amo no anya ti adda iti panunot na, tunggal mapaliiw ko akas jay ti jarna. Naglabas pa iti tawan, kat nagtengkon ti sekundarya. Kas iti sigod, ipapailatan ni tatang ti amin akasapulak iti panagadal ko. Ngam kaskas di nga awan nagbaliwan tinalamiis apan nakilangan na kanyak. Agingga ididimteng daytoy apagteng. Lola, anya tinapasamak ka ni tatang. Apoy nga intaray dagiti kaopisanaan na dito ospital. Napalalo ka no ti panagsakit ti tiyan na. Kung na jay nadaanod ko itay akaopisinaan na, amay sa kadagiti nang itaray ken kuana ditoy. Diyos ko, apay nga tan. Anya nga ta tinapasamak kan kuana. Sapay la kumata saan na grabe ti sakit ni tatang, Lola. Abangan luga po daitan iti kaiinom na iti arak. Di namot namin maikat ti arak, Lola. Nagtangkan tumot namin ti ulo na. Anya nga ita? Mala sa dabalay tamatamtamingan apok. Ti kagdanag. Mamati ak nga awan ti dakes a mapasamak ka ni tatang mo. Sapay la kuma, Lola. Tadyak kahit nga dadakes sa mapasamak kan kuana. Mapana kita yan ti chapel ti hospital, Lola. Diyak kahit nga dadakes sa mapasamak ka ni tatang. Inakagkararag. Patpat gakunay ni tatang, Lola. Patpat gakunay. Una yan, nante, anak. Una yan. Nanang, saan da kakasyan? Pangasiyo. Kasano ko mga aramidak na itangay. Kat naglawag di imbaga ti doktor asakit mo, anak ko. Nanang. No apay mo't ngamin nga inabusom ti bagim, nante. Anya nga ita, aglalauken ti nadoktalan dagiti doktor asakit mo. Tirikat na, nakaroon. Saanen a basta maagasan akas iti imbaga ti doktor. Nalabit aday ito yan ti dosak, nanang. Ha? Nante? Nadusaak. Gapu iti naalas at ratok ka ni Roy. Ha? Sa bagay, maaklon ko, nanang. Talagamot ngamin anadag. Saan? Di ka sumuko, nante. Agki daw tayo iti opinyon iti sabali a doktor. Saanen, ano? nanang. Saanen. Sayang laang ti mabusbos. Haramaten laangan ni Roy iti panagadal na. Ti busbusag ko mga agpahagas. Ha? Kaya't kung tagawit iti balay, nanang. Iti laangan ti pagpaimbagak. Iyawid ta kuman. Pag-aasiyo. Anya ti ibagayo kanyak, Lola. Apay arimor tayo pa iti silid ni tatang dito ospital. Ken, dito ipay suli apasit to ospital tinapanan tayo. Dito awan unay ti matatao. Roy, apok. Iyawid tayo ni tatang mo. Ijay laangan balay nga agpapigsa. Anya? Ngam,
Madlaw nga kapsot pa'y lang ni tatang lola. Iawid tayo kadilatan nga uray kas jiti lang na. Apay lola, anya kada talaga ti sakit ni tatang. Apok, di ka kumamakmaklaat. Liver cirrhosis ti amam. Saan laday ta? Adapay sa bali a sakit anaduktalan ti doktor akimpot iti amam. Kinapudno na. Ag komplikasyonan ti sakit na. Anya? Kasano napasamak na ita lola? Apay nga kalata na daan iti kasta sakit tamak? Gaputa di na inanadan ti salunat na. Inabuso na ti bagina, apok. Kaasimat ni tatang lola. Lola, nabayagan na kahit ko adamagan da ito kada kayo nga magdua-duaak. Anya day ta, apok. Siyak ka di ti makagapo. No apay abinaybayan ni tatang ti bagina. Sipod nga minadan pohot ko. Kanayo na nakasdi ti jar ni tatang. Amok, kagoranak. Marikriknak day ta. Ngamjak amo ti makagapong agpapanita, lola. Apok, kinapudno na. Nabayagan na kayat ko nga ibagakan ka ti makagapo. Ngam nagamakak ta ang mga nuguraam ti amaam. Ha? Iso nga ingkadan ko ajak laangan ibagbaga. Tanam na maak nga agbaliw pa ititrato na kan ka. Ngam napaayak. Ngam itataadan na anay anak mo. Panawan mo't siguron. Tapno maamuam ti amin maipapan iti pudno akinataom. Lola? Dumgag kapok. Taisalaysay ko ti amin. Nasaririt ka, Roy. Nawada ti panagpampanunot mo. Iso akid daw ag tinaan-anay apan nakaawat mo, apok. Sapay ko ba? Tamapakawan mo pa'y ti amam. Dumngag ka, Roy. Isumat lagayam. Ajak pulos na rin na ti pamatag ni tatang kanyak. Isumat lagayam. Pakawanan na kapok. No inlimod ko kan ka ti kinapudno. Nasakit para kanyak amamo am ti pudno. Ngamjakon kabailan nga ilimod pa'y. Lola? Anak na ka, day di inam iti kinabalasang. Sikog na kan, idi inayat ti anak ko day dinanang mo. Inaklon na ti amin. Agraman ti napalabas ti inam. Ngamdaksang gasat, tay di impas ngay na ka day dinanang mo. Isumutan ti ipupusay na. Katsika ti pinabasol ti amam, iti ipupusay day dinanang mo. Lola? Amok ka na sakit para kan ka na ito'y anaam mo ang amok. Ipatpatag ka unay itilaksin ti amin. Iso anin amnama ka dumtang tubat lang ti aldaw. Amay parik na kan ka ni tatang mo ti pamatag ti may nga ama. Kat mapanag na kakitaan. Nga iti kaunggan na. Ipatpatag na kaapok. Isu na laang tamailuyluyos tirik na nagapu iti ipupusay day dinanang mo. Diyaka mo, noan niya ti agbalin nga epekto na ito'y kan kaapok. Di ka mababalaw no bilang guraam ti anak ko. No bilang guraam anak. Gapo iti panangilimod ko kan kay ti amin. Pakawanan na Apo.
Lola, awan ti rumbang nga ikidawan nyo kanya kidi pa makawan. Tasipod kinaubing ko. Nariknak tinalaw sa panangipatag yung kanyak. Itatanamwak ti kinapod no. Ting-ting-itinga kiti kaunggak. Nadarmusing agurak para ka ni tatang. Ngam, awan na pulos, Lola. Nakarkaro pa yung mariknak tinakarapan ng ipatag ko ita ka ni tatang. At bayat niya dapay gundaway. Ngay pariknak kang kuha na dahita. Aramidak dami nakabalak. Tapno marikna na tinalaw sa kinapatid na kanyak. Saan katakas na bangunak lang, ama? Nadikat kas puno nga, ama. Tatang, kamusta kayon? Anda ka di marignayo na sakit? Mabigla ang tatang ha. Alagti ka ninyo. Amangan numabisin kayon. Roy. Apay, tatang? Agyamanak. Idi kinaanos mo amang taripato kanyak. Rumbang lang nga taripatuan kayo. Tama kayo. Responsibilidad ti anak nga iwanan ti amana. Saan ka di, tatang? Mababainak ka. Dahil tilikutan, nagitisaan anasaya at ngayong pakpakitak. Sipod kinaubing mo. Di pulos kinura. Nakarkaro pa'y ngayong pariknam. Di kinapatagkukan ka. Iso makon konsensyaak. Pagbabawyak agingat maudi nga angas ko. Tinaramit ko kan ka. Pakawanan lang. Awan ti rumbang nga ikigdawan niya iti pamakawan, tatang. Ipatpatag kayo unay. Isungawan anyaman na kanyak dagiti napasamak iti kalabas. Dakil ti basol ko kan ka, Roy. Gapo, idi sakit tinakam ko. Idi pimpusay. Tinam. Impariknak ti kinapundo. Asaan ka po? Di mo ni balikas, tatang. Pangasim. Tinapatag. Naimulay iti panunot kan riknak. Nga ipatpatagnak nga oray sungani iti pakpakitam kanyak. Anak ko. Ha? Italan. Anang nagakday ta balikas. Manipod kan katatang. Umdasan day tamang punas. Iti amin na sa mamarikreknak. Ipatpatag ka mataunay-unay, tatang. Pangasip tagpaimbag ka. Lumaban ka. Kaya't kung agdadan na tayo pa'y kadalola, iti mapayag. Kaya't kung ay parik na kada kayo kan ni Lola, nukasan na ti kinapatag yung kanyak. Kagrunaan na. Kaya't kung ay sagot kada kayo ti panagbaligig to, tatang. Ipatpatag kayo unay. Rumbang la taripatuan kayo. Rumbang la pagyamanan kayo.
Taoray no sa inyo alamat na gusto kinapuno, may papaniti kinatawag. May papaniti na pasama kitiday di inak. Diyan pa idam kanyak ti kundamay. Ama si rayak ti lubong. Katbandaan na kita umnungay edukasyon. Kat para kanyak. Sana magkatatanday ta kayo naramit yung tatang. Ang yaman ang ulay ka na kayo. Saan lang nga istorya no di ketrik na ti puso. Kada episode adda ti aramid amang pabilig iti biyag mo. Ti Masakbayan Radio, pakinggan mo, damdamin mo. Medyo mabayag nga awan sa tayo iti pagadalan nito weekend, Jenny. Wan resti, holiday inton Huwebes. Gaputan na ipitel daw ti Biyernes, indeklaradan nga awan sa rut. Hustumat, tapno makainan na tayo. Agasam ba't nga itinagkadungay na ramid tayo iti kalabas? Talaga makabannog. Kasta talaga ti graduating resti, ado tinaskan nga iring pass. Sa bagay. Ngam sa nabale, tamakainan na tayo, mangrugin ton Huwebes aginggat Domingo. Nawatiwat mo ton aday ta. Naku naman, Jenny. Anyan to nga ti plano mga aramidan, resti. Siguro, ijayak tulatan balay. Amangan numa sa tutak tumutla nga rumwar. Oray siyak siguro. Ngam na dagawis, amangan no sumurotak. Ha? Ni, kasano nga makainan na ka? No sumurot ka mo't iti mangawis kan ka ako nam? Pagaliwak sayan mo ton ta sigurado nga adon tumanan ti aramidan tayo inton Lunes. Kas panagsagana para iti graduation tayo. Nawatiwat gayam ti bakasyon nyo, Jenny. Wan, Auntie Telma. Anya nga iti aramidam to. Diyak pa mo, Auntie. Siguro, tumulong ak tulatan ka dananang ijibalay. Amo, masayang mat no agtalinaad ka lang ijibalay yung kadagitang aldaw, Jenny. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Auntie Telma? Ada immersion ti grupo mi. Immersion? Wan, sumagat kami ijay bakir. Tadanunan mi dagiti agnana ijay. Ha? Ada gayam agnana ijay bantay, Auntie? Ada, Jenny. Dagiti agindag iti nasulinak a lugar iti bantay. Adan tumaangay ijay a lecture may papan ka dagiti mapaspasama kiti aglawlaw. Kano apay nga ad-adda pinili dati agtalina adlaangan ijay bantay. Ah, kasla lakbay aral, Auntie? Kasta nga rod. Ngam gaputa low budget lang. Iso dagiti lang agindag ijay bantay ti danunen mi. Amangan no, interesado ka sumurot. Mayat sangag paiso No interesado ka, di sumurot ka. Uray, ikuyog mo diyagayim mo. Ni Resti. Mabalin, Auntie? Hapay kat din na saan? Mabalin na. Nang runak at katauban nyo ti kaadwan tumatla makadwa tayo. Iti ipapantayo ijabantay. Sangag pa iso ti sumurot dita, Jenny. Nakasta, kayat mo, Resti? Apay kit dinasan. Baro akapadasan da ita. Kan may sa, damo lang ang makapanak ijibantay no bilang. Uray siyak nga rod. Iso nagpakada akong kadananan kan tatang. Pinalubusan da ka kadi? Wan, jak imbagbagaan ni Auntie Telma akalugaran tayo ti kadwak. Ta iso ngamin ti bilin na. Ha? Anya nga rin itim pakadam ko ni nanang mo? Imbaga kapasot ti activity tayo para iti umadanin na graduation. Anya? Wan, Resti, kasta timbagak. Takas iti nakunakon. Kini daw ni Auntie Telma asaan ko kano nga ibagbaga nga iso tinangawis kanyak. Isano kayat mo mati sumurot
kastamot lang ti aramidam. Ibagam kadananang mo apaset ti umadanin apa nagturpos tayo ti immersion asumurutan ta. Nakaskas daw Apay asana kayat nga paibagan ni Auntie Telma nga iso tagaw awis? Diya ka mo. Ngam saan nga importante kanyak dayta. Tinapatag, makasurutak, takas itinakunamon, baro akapadasan daytoy para kanyak. Sa bagay. Alangarod, kastamot lang taramidak. Ibagak kadananang apasit activities tayo daytoy para iti umadanin ang graduation. Alangarod, dungag ka ta ibagakkan ka no sa dinong to ti pagsasarakan tayo kas bilin kanyak ni Auntie Telma. Medyo adayumot gayam to'y napanantayo Jenny. Nagdalyasa tayo iti danda ni duwang oras. Kalpasan na. Nagnag na tayo iti agarop may isang oras. Akbayan nakagtang tayo dito'y. Huwag nga rod. Oh, apay Jenny. Apay ato malangkyaw ka. Kita Resti. Adamat igam dagiti nataangan adinanon tayo dito'y. Ha? Ala, hunyag pa iso Jenny. Apay nga tan. Sino nga tadag kita? Diya ka mo Resti. Ngamdamagan tanto ka ni Auntie Telma. Ayan nga min Auntie Telma. Taji man kasasarita na daan ti Rosel akalugaran tayong matlaang. Ni, hunyag pa iso. Sige, orahin ta amalpas na agsarita. Kalpasan na. Damagan ta, no apay nga armado dagiti natataengan adinanon tayo dito eh. Anas daaw kami kani Resti agayem ko, apaman anakita mi dagiti armado adinanon mi, itinapanan mi apaset ti kabambantayan, manang Emi. Iso nga apaman anaikan kami iti gundaway kani Resti agayem ko, kinasarita mi nga rod ni Auntie Telma akalugaran mi, nga iso tinangawis kada kami iti lugar anagteng mi. Saan mo't anaglibak kada kami ni Auntie Telma, inaklo na akamang ti makakanigit a grupo dagiti armado adinanon mi iti dayjay a lugar. Imbaga na pay adayjay ti rason no apay akinid daw na asaan mi nga ibagbaga kadagiti dadakkel mi nga iso tinangawis wenno simurutan mi. Inlawlawag na pay akalkalpas lakano ti dakkel apasken dagiti makakanigid a grupo ket addada kanumat ijay tapno tumulong. Medyo napunas ti panagdanag mi kani Resti, apaman nagpalawag kada kami ni Auntie Telma. Nakarik na kami pay ket di iti curiosity, nang runa tadamo mi ti makipulapol iti makakanigid a grupo. Iti kamalman na, simmangpet ti daduma pay akataeban mi, akaraman mutlaeng iti dayjay nga immersion kampay idi. Iti karabyan na, nang rugidan nga ag-lecture. Atol, tinagapuanan dahil yung grupo. Apay akas na tibag pagada Resti. Sistema di gobyerno. Pasig mo't adagiti na aramidan da kontra iti ibagbagada abulok kano a sistema ti gobyerno ti bigbida da. Matam mo Jenny. Tunti amin. Isa dumdum nga gaklatan. Wanan tinabak nang
Sa balong samot tanda ito ya. Ito nga umili. Anya ti kaya't mo asawan? Makapasaroy itinaimnas. Jakmat may lawlawag nga niya ti marikrik na. Tinasaya at dungag talatan. Dandani mo siguro malpas ti panaglecture da. Kalpasan na. Agi na natayon to. Tani. Umad adalo man ti rabi eh. Sa bagay. Alang arot. Yanos tan ti dungag. Aging gaamal paston ti panaglecture da. Resti, nakarain ka kadipay? Apa, Jenny? Apa, di ka pa ilang maturog? Diyak namin makaturog. Sakit. Makapaamak ti panagrikrikos dagiti armado a lalaki dito'y nagturugan tayo. Ha? Apa yan nakaamak ako nam? Amkak namin, nga mga no dadakas nga aramidon da kada tayo. Awan siguro. Kan kunada mo't abantayan da tayo. Saan ka di? Ay. Maturog ka kitin, Jenny. Tumangan ni Tarabi. Di mo lata ni kaskaso dagiti armado di tarwarto yayan tayo ita. Sige nga ron. Ika gumaakti maturog mo tan, Resti. Telma, anya ka di nga oras nga grupo tayo dito eh? Jenny, di mo namnamaan ang makapanaw kapay dito eh. Anya? Anya ti kayat mo asawan, auntie? Anya asaan ako na makapanaw dito eh? Apaman na nakadapat ka iti dayto ang lugar. Kanangag mo ti lecture iti rabi eh. Kaya tasawan day ta, kimapangkan iti grupo mi. Anya? Ngam, auntie Telma, sana kasta ti saritaan ta, idi inawis na kasumurot dito eh. Kan may sa, anya kumaga po ako mapangak iti grupo yo. Kat naglawag ang makakanigid a grupo dagiti kakadon dito eh. Di kan sumanao, Jenny. Nalawag tinangag mo. Saan ka na makapanaw dito eh? Tamanipod na kadapat ka dito eh. Kaya tasawan day ta, kamang dakamatan. Kadwadakan. Amin dagiti kataubam nga da dito eh. Amin kayo, kabarbaro a recruit me. Saan? Saan apod no day tang ibagbagam, auntie Telma? Saan ang mabalin nga agtali na edak dito eh? Saan ang mabalin? Sumardangkan kunak lang arodan, Jenny. Awanan ti maramidam kunakmat. Aklo na blatan ti amin. Kadwada kaitan, kimapangkan iti grupo me. Kasan mo pa itan, Jenny? Sapay dandan di graduation ta. Kasan mo ngayon da ita? Diyak mata mo, Resti. Madanagan akmat. Matikawak. Diyak amuno niya tirong bangaramidak. Diyak pulos ni namnama da ito eh. Jenny? Agngar-ngar yutak ko ni Auntie Telma. Huh? Inalilaw nak. Pambar na lagayam di immersion nga imbagbaga na kanyak. Isumot lagay makas ti topiko ti lecture da idarabi eh. Kaya't da tayo nga i-brainwash. Kaya't da mamati tayo mo ti di balikog na ideolohiyada. Day tangarod kat. Iso ajak maaklon day ti ang mapaspasama kita, Resti. Masapul ang makapanaw ta dito eh. Nung kasano, Jenny? Mangkita ta idi gundaway. Aglibas ta. Anya?
Day talaang ti amo ka pamuspusan tapno makapanaw ta dito Resti. Aglibas ta. Saan ang mabalin na agtalinag ta dito Saan ta nga umanugot nga agbalin ta akamang da? Napalalo ti panagkitakit ko iti daydi agundaway manang Emmy. Talaga ngamin adyak ni namnama ti kasjay ang mapasamak. Nalawag nga inalilaw na kami ni Auntie Telma akalugaran mi. Nagpartuat iti kompormila ditan nga istorya tapno maalukoy na kami asumurot iti kampay idi ket immersion. Ngem ti kinapudno nagayam recruitment ti napasamak. Pinanggap mi ka ni Resti agayam ko ti aglibas, ngam agpada kami adi mi kabisado ti kabambantayan. Kan maysa, nagamak kami nga amangan no kella at da kami apaltugan, dagiti nagtagi armas alalaki, no makita da kami nga aglibas. Awan nga rod tinaaramidan mi, no saan at tinagtultuluklatan iti imbagada akim mapeng kamin iti grupo da. Saan kami man ang maisabsabak iti ranget, ngamda kami mati mga asikaso iti taraunda. Kastamutan ang mga asikaso kadagiti agsakit akakadwada, kan mang taripato kadagiti masugatan, no adda pa kaipasungal-ngalan da nga inkwentro. Adda dagiti gundaway nga ikuyog da kami ang makijenda, kat panggapon mi ti aglibas, nga maunaan kami iti panagamak. Takanayon nga ibaga ni Auntie Telma, nga identified kami kanon akamang ti makakanigid a grupo. Kat sigurado akam maganda kami dagiti otoridad no bilang makita da kami. Naglabas nga rod ti sumagmamano atawan. Resti, nasurok talo atawanan ti kaadata dito kabambantayan. Iti sidong ti makakanigid a grupo. Wan nga rod. Anya langatan ti mapaspasamak kadagiti dadakkel kan kakabsat ko. Resti, amangan nin pagarup da paikit din anataya kon. Ha? Pag ko na amat, Resti. Sika na mismo tinang ibaga, Jenny. Anasurukan na talo at tawon ni adata ditoy. Panagkunam. Anya ti pinanunod ti pamilyata. Wanyag paiso. Saan ta paikit din na nakaturpo si ti high school? Gaputan na isarong tamutan dito kabambantayan. Ngam saan ta mapukawan iti namnama, Jenny? Anya ti kayat mo asawan, Resti. Kanain nga ikarkararag ko iti namarso at arabayan na takuma. Nga isalakan na ta iti ima dagiti ama nangallilaw at tao. Mamati ang makapanaw tapay dito, Jenny. Makasubli tapay iti pamilyata. Nadya kunam, Katelma. Ti ama ni Jenny, Pangulo. Masakit. Kat sigun iti impormasyon na nakalap ko, ang mga nudinan malasatan ti sagubanit na. Kasta ka di. Wen Pangulo, ang mga nuipanan ti ama ni Jenny, gapoy tinadagsan as sagubanit na. Auntie Telma, pudno ka di tinangag ko. Jenny, ada ka dita? Itay pa'y Auntie Telma. Kat nangag ko timbagam ka ni Pangulo. Masakit ni tatang ko.
Jay... Pangulo, pangaasim ko ma. Palubusan dak nga agawid. Kaya't ko makita ti masakit nga amak. Saan mo't lang agimbag ti amam nga ore palubusan ka mapan mangkita, Jenny? Gusto ni Pangulo, Jenny. Awan mo't la ti Serbina ti kidaw mo. Nasaan mo't la makalasat ni tatang mo. Auntie Telma, Pangulo, pangaasiyo ko ma. Kaya't ko makita ti amak. Palubusan dak ko ma. Maasi kayo kanyak. Sana mabalin, Jenny. Saan ka palubusan? Kat di mo gamdan taglibas, tamapay kalahan. Tamani po dita. Papantayan ka na naimbag. Tapno di mo may patungpal ti plano mga aglibas no andaman. Jenny, Huston, di ka nagsangit. Husto ko man. Diyok malabdan, Resty. Talaga kaya't ko makita ni tatang ko. Ang mga nanyan tidaka sa napasamakan ko na. Panak-kunak. Talaga di mo makita pa'y taamam. Resty. Ikararagam lagan ti kararwa ti amam, Jenny. Tano ita, awan namnama ang makitam. Ta sigurado asaan da nga umanugot. Ayop da. Awanan day tibayin. Nangrona ni Auntie Telma. Kalugaron tapay mat. Namisupay tinangan lilaw kadata. Awanan ti maaramidan tayo ti dayta, Jenny. Iso Houston, di ka nagsangit. Mansaan na ka mapukawan itinamnama. Nas ka na makalibas ak ni Resty. Masapula makasubli ang iti pamilya. Kastamot lang ti panggap ko, Jenny. Isong agpaliw ta na imbag. Agsipot ta. Tanong may kantay ti gundaway. Talagang aglibas tan. Apay, Jenny? Ni Auntie sa likod, Ajay. Tikabsat ni nanang ko. Unag pa iso. Resty, panagkunak. Dahito yan tigundaway ta. Baron makalibastan. Jenny? Ha? Akturang dito ni Auntie Saling. Talaga gundaway ta dahito yan, Resty. Sapay lang ko mga rod. No, sigurado adumlaw ni Auntie Telma. Ganda giti kakadwana no bilang. Makamo dito, Resty. Basta santan apaluspusan dahito agundaway. Sige, Jenny. Auntie Saling? Ha? Jenny, kaanakaan. Si kakadigak pa iso. Uwan, Auntie. Siyak maron. Kadwak ni Resty. Ha? Nana Saling. Ay, si kangagpay so Resty. Ay, naapor Diyos kayo nga ubeng. Anya tinararami, Joe. Sinapsapol na kayo. Nana? Sumurot kamin kada kayo, Auntie Saling. Pangaasiyo tayo kuyog na kami. Sumurot kamin kada kayo.